Haga jingle kai I League hapring ke Delhi FC Persya eka Rajasthan United. Haba phai shagane ke jingle kai ke Delhi FC kalamat eka nam job. Hadin bagalala ban pelim eka Rajasthan United da saw. Bad hagane ke jingle kai player jong ke Rajasthan Uyash Tripathi ulio ban thep eka hat-trick. Bad kane kade ruka hat-trick banding ko jong menta ke samai. Haga jingle kai Indian Super League hapring ke Mumbai City Persya eka Raulas Punjab. Haba phai shagane ke jingle kai ke Raulas Punjab kalayo shwa ban penki jar ningkong haga menit ke balai phupra lengbau Luka Madsen. Bad day lama ke shigol ke Raulas Punjab kala tam dai weilanot hadu gokut ke kelas step. Bad haga kilamit kata haga menit ke bapra pheu ar ke Mumbai City kalayo ban tap e gol penya khai lengbau Pereira Diaz. Bad haga juk a menit kata haga menit ke bapra pheu ar ke Mumbai City kalayo yang ban tap e gol pentam lengbau Stewart. Bad day lama gini ki ar gol ke Mumbai City kala khori ke nam job da ar lakawai haga ni jingle kai bad bandon haga kerdan ke ba ar haga mi yakhen point. Haga jingle kai ICC Cricket World Cup arhajar arpeulai hapring ka India Persya eka Sri Lanka. Haba phai shakna ke jingle kai ka Sri Lanka kala job eka tos bad kala ailat eka India bertit nengkong. Haga palitit jongka ri India ki rangtit jongka kilala banile kai bha wala dau kapten jongka Rohit Sharma uklem la banile kai bha haga ni ke jingle kai. Haga bagi rangtit jongka India kilala ban kamai hadu laispa sanpnyo runs bad hap pra weekend naki sanpeu over. Haga ni ke jingle kai Shubman Gill ulala ban kamai khandai pro ar runs Virat Kohli ulala ban kamai pra runs bad Usriyas ulala ban kamai pra ar runs. Nagaliang ki bowling jongka Sri Lanka Dilshan Madushanka ulala ban khur sun wicket haga ni ke jingle kai. Haga palitit jongka Sri Lanka ki rangkawang ball jongka India kila pen shisha ya ka sab yelek kai beken sai ke jongki. Haga baga Sri Lanka kala ban kamai tang san peu san runs bad hap barok ki wicket tang hagi khat khandai point saw over. Bad ka India kala la ban pelim suk ya ka Sri Lanka hadu laispa ar runs. Haga ni ke jingle kai Muhammad Shami ulala ban khur sun wicket badu Muhammad Siraj ulala ban khur lai wicket. Bad lengba ka ni ke jingjob ka India ka ni ke kenhun ke baningkong banyo rung sya ka semi final jong ka ICC Cricket World Cup mental snem arhajar arpeu lai.